Ore kubanganitwe kiatho kuthima antu na kuona mantu igi murimo yo kansa ntukaru ni munini wa gavana Mutumantu Ethinge na Watimbaru Kathumba nende Arume ndi bakuru kumirana wingi kuthimwa kukirikana no mababa ingi batita hospitali kana ithimine bi kumenya ugima bo umwire Meru twina thina nene ya murimo wa kansa antu beto ni baukua na rate nene sana na bangi bamami sibitari na antu beto ni bautumira into bibinge muno kana gutumira resources bakigeragia kurwa na murimo wa kansa na finally tugata mbotho turo bwanto beto na kinya tugata into na kwa une unonto tuithirikari ya Meru County na tuwatanirite na assembly yetu ya health committee ya health turi ya gutangazira antu ba Meru that tukethira twina free medical camp kwambiriria RUUJU Juma tariki 12 na auke Jumamosi tariki 13 irekethira ye nteresi ya igembe kianine kia MAILI TATU tankuria antu Arume na akuru muno mandaktari bari twira muntu akinya miaka 40 au neo cells ira cia cancer muno cia prostate gland ira neo ciambĩrĩria gukura na kuimba na kwa underi Arume oyau mandaktari baua tugakireni tukiwa antu Arume bathima wa prostate cancer na njire kureta aibu njira ira ciareta aibu kethera kwibomba kuthimwa bwethera bure na aibu isiathirire tha mandaktari betwira kuthima cancer kire antu Arume no tukinyoke ya kubwithia statistics antu baraba ukua na rate nene zaindi dene ya Meru ni Arume barankumenya bamami mochare as we speak ntomeri message cia kuchanga bia cia mathiko ni Arume batandatu twibe tuekere social media kana kire mitandao ya kijamii mutongeri omwe owetwa Jirongo kire some interview somewhere akiwa bare thirikari ne some years back ne kware na waste dumping ya kuuma kire industries irete ya wantere iji na neto kira muno na kinya atongeri bokira na kinya medical practitioners ibokira kwethira thina ucia mantu ya dumping yu ya reta wa industrial chemicals yethira ni imwe ya causes ira igotuma Ameru na antu region ya Mount Kenya twethira twina mathina ya mirimo ya cancer na kwa ito kuria kinya ministry ya agriculture ministry ya trade para bonde badila na chemicals pato watie ni kenda tomba kurwa na thina ye antu beto bareka gukua kinya bau bangi bari na uome beja ba support mheshimiwa wetu ntoithinkia tuthiuruke Meru yonde RUUJU tuliambiria MAILI TATU na twitite ntuku ijire RUUJU Juma na Jumamosi na nikankwenda ku appeal kana kuria atori ba Meru County kinyoga tweka umite Meru town MAILI TATU tutete kuona antu ba begembe ake ugetho kiga gwe no kwenda kuthithirwa screening iri thithu otheri bahati mbaya baraba kethira bae na bono na traces cia cancer ndene ya mwiri kwena cibitari imwe irutaniritie kurira antu bau kandi ya NHF nusu mwaka na kwa ibo kuona antu bawendi bobo ya barikuo na iba kwenda tutethia city ai kinyabo ibeyete kutulaitha metho ba antu thate baraba kathimwa beba mbere wonekane wena thine kwenda kuthinjwa again city ai bariwa be kuthinjwa theri memieri 3 tukeya region ya Tigania nyuma memieri 3 tukeya region ya Imenti and then tusoke mberingi nontu nguge kwata deputy governor kana thirikari ya Meru County ni kuruira ogima bwa mwiri bwa antu ba Meru nga sponsor motion undu gwatwika kwena thirikari kana kwena mtu binafsi kana cibitari binafsi ikari ya mieri 6 au no county ni batiko jokiria jukumu wenge kuendelea kurira antu ba cancer NHF onto generally antu ba ni bakwetho bena thine mbesha ni bakwetho bainyiretwe na ninkolomba assembly kana honorable members bange ba support motion juu kuga antu ba cancer Meru
bareagirwe ni thirikari emero NHIF. Asante. Being a healthcare provider, it is not just our moral duty, but it's our ethical responsibility as well to reach out to the community and help, joining hands together in fighting this.